Yo, with your boy M, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zobampete Umtunzi bringing umuntu wakhe uNtombi. Let's get into it. Sanibonani babukeli, igama lami ngumthunzi. Njengoba ngize ku save my relationship, benginenkinga yomuntu wami ngizwana naye. So nginenkinga ukuthi angomtholi kahle ngoba uza ebusuku uyahamba anyamalale abuye sekanemagazi. So bengicela usizo ngoba manje ngikhathazeke kakhulu. Bengicela kini usizo ningichazisele ukuthi nizongisiza kanjani. Bengicela ningisize ngempela ngicela usizo kini. Yo, it's your boy M. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. As I said to you guys earlier on, ngizobangiphethe uNtombi nomuntu wakhe uMthunzi. Right, guys? Ushap uMthunzi. Ngimnandi. Umuntu wakho uyazi ukuthi umlethele kule show yethu? Awumchazelanga next. Akazi lutho. No, okay. Uyazi ukuthi kwenzakalani? Oh, okay. Aningitshela ngothando lenu. Like how long have you guys been dating? So number 7. Yeah, next 7 years. Yeah. Oh, okay. Yeah, I see Abantwana? abantwana besingakafiki lapho because bengaqedi nasekhaya vela salungisela ukuthi kumele sishade. Oh, nilungisela umshado. Singakhiphile okuncane. Bese ngikhiphile futhi. Uzokhiphile okuncane. Yes, awuthathi nje ungakhiphanga futhi. Kumele ukhiphe nabaphansi, yabona wenze zonke izinto futhi. Oh, okay. Niyathandana mara guys. Akufungaki. Ukunamanga sithando sami. Amalava amehlo wakho mara. Yezona. Since. Okay, baby. Yeah. Yabona na time ngichamela ngachanywa yizo zona lezi. Oh, okay. So igama le show yethu Save My Relationship, ne? The show it's regarding inkinga eziku relationship. Mhlambe your relationship is about to end. Ipheliswa into ukuthi like into eningakhona ukukhuluma ngayo no2 ngithola. So this is the platform yokuthi nikhulume ngayo into yakhona. Is there anything you're suspecting umuntu wakho angayithandi ngawo? Hayi angicabangi iyangithusa nje lento ngoba nami ayikho into wrong ayenza kimi, so yena mayazothi khona sezomela ngizwe ngaye kodwa hayi angikhumbuli nama sign uthi angibonisa ukuthi khona la ngibheda khona ayikho. Akuna next omenze yona mhlambe. Awumchitheli. Next uloyal. Phela nje empilweni yami. Oh, okay. So yena akachithi kodwa nokusola okunye nje okwenzakala endlini ngoba 7 years bhuti wami iminyaka nayo. Yeah, 7 years iminyaka. Umuntu angithi kuna 4 years leyo umjwayele abuya yenza izinto ezi right endlini kodwa le 3 years le hayi ungitshintshele kakhulu bhuti akweqiniso yebo uchintshile. Ushintshe ngayiphi indlela sisi? I understand ukuthi ngishintshe ngayiphi because angishintshanga emzimbeni since ngaba ngabe uhlangana nami, angishintshanga nokuthanda izinto engizenze ekhanda ukuthi uzothi uchaza ukuthini mothi ngishintshile. And angaze ngaphendula kabi or ngayenzani since ngile way ngakhona. Usase the way kade ungakhona. Usase the way. Oh, okay. Ngicela umchazele usisi ukuthi umletheleni kule show ukuthi angalebela cabanga ukuthi kwenzakalani ngithola. Yena angasikhulumi ukuthi kuphi akachintshanga vele yena kusasuye kodwa ngezenzo ngoba nokulala ngiphaphame angekho empedeni ngabo 12 1 2 3 4 avele sekavela ngo6 ungazi ukuthi ubuyaphi ke ekseni abuye sekanamagazi mangivuka nami la hayi man ngiyawuzwa yazi mangakuvezela bhutwana ukuthi nje ngapha kune-crash engazazi yes kimi engazazi ukuthi manje ngiyaqaphelisisa ukuthi hayi man khona okuyenzakalayo kuye usisi ngoba emihleni saqala ukuthandana bengekho yonke lento ivela ke manje ngicaphelisisa ukuthi noma naye khona okushaya amanzi. Sisi uthini ngale ndaba ekhuluma ubhuti?
Ngoba ngazi ukuthi ngiqale ngakuphi. Mara into engaqala kuye ukuthi igwala shem baby. Hayi igwala. Ungazi ulanda umphakathi for logo. Bengithi ngisazokutshela. Uthi ngixoxela ukuthi yaqala phi lento lezo. Yaqala ngihamba naloya mama, khumbula loya mama lunga ngithoshizwa wathi umama kamuntu wamngani wakho siya naye esontweni. Akhumbula ngaso isikhathi leso and wazona ukuthi ngiye ngize ngithi angifuni ukuya. Saya esontweni lapho. Okay sharp usole siya esontweni siya sagcina sesenza izinto engamelanga sizenze. Mina njalo mengilala mengingatshelwanga shuthi ngi-off. Ngiyatshelwa mina ukuthi ngiye kabubani ngiyena kububani. Shuthi wena mawuzozwa ngikhwebhile nani. Wena shuthi wewe wangifuna or mina ngifuna wena uriyona lento ifuna wena angazi. Hayi iyangimangaza konke. Ayikwazi ukuthi kumangaze because izinto yakhona awusicazela. ilwane zakhona ziyahluka. And kuphinde futhi kwesinye isikhathi kungabi nesilwane. Kuba ukuthi siyatshelwa ukuthi mhlambe siye kabo sibanibani or address ethizeni sifike siyangena nje kahle akudingi ukuthi mhlambe uyaqhekeza madoda ngafa mina kunelwane ngoba nakuphile nami isikhathi esidengaka phela sekuyiminyaka nami sengibhizi nalento Isithwalo lento le noma siyafana nje nokuthi uyathwala vele iminyaka engako ungangitsheli kodwa utshela umama no angimtshelanga uyo ongifakile because wena nawe uhamba naye mabheka unjani uclean ugezile imisebenzi yami Jehova akushoti lutho endlini nama ngithi ngoba ngisebenza ngifaka isandla ngenza yonke into awumuyi one mosendlini awumuyi one hayi imihlolo le mara uhlezi umemeza ujabulile ube wazi kahle ukuthi ayikho mari ngokuthanda kangaka ngokuthembisa nami nje ungangithanda kusase yimi ukuthi ngoba nawe ngithi mosebenza ngemishini emsebenzini angeke ngizikompare nomshini osebenza nawo angithi awushiya umshini emsebenzini ubuye uze kimi nami ngiyasebenza ngiphinde ngibuye ngibe yimi kuwe yes ngiyakuvuma lo yeah ukuthi nje wena shuthi bodliwa ukuthi bongazi kunesecretizeni oyibonayo nginesho ukuthi njoba sowazi manje usophila sibe right mhlawumbe ungijoine you'll never know yini uthi umsebenzi lento le sekufana nje nakanjalo because akusekho lula ukuthi ngayeka yini banibhatala manenza lento le kwenzakalani awusicazele le iyafana ukuthi noma ngene ejardini lomuntu mengabe lo muntu sithunywe kuye ngendaba yokuthi vele uyola imali zakhe bese zize kithi obviously zihamba ziye kumaqhuzu wethu and then nathi khona sikutholayo yabo so imali zakhona asayi kulo umuntu wakhona bemeleze kuye no angithi ifana nokuthi yena siyamnikeza ishare uyasisharela thina njengabasebenzi yena uthatha ipercent enkulu yabo okay isebenza like angitholi as I understand banisebenzisa yes bese igazi liyakhuluma ngayo bhuti igazi kusuke ukuthi mhlambe mebethe ngiyalapha ngiyomenzani lo muntu lo ngiyakuya ngithi akufani omunye kuba ukuthi nje sigubhe egate siqedile omunye kuba ukuthi simlanda phakathi endlini siqeda ngayo mhlambe ejaridini bavuke ekseni ake ngibuze sorry sithandwa sami ake ngibuze nami kwenhliziyo yami kusho ukuthi angisekho save nje wena usafe yonke into right ayihlangane nje nawe yonke into esuka isendlini okay sharp kunokwenzakala ukuthi kumele ngikhuleke before ngiphuma ke vele ngiyakhuleka ngisho ukuthi hayi sengiyaphuma ke mina bangiphethe sengiyalapho ke phela wena ungendawo bhuti wami mina angikhuliswanga ngalendlela le loku ukulumanati kuthiwani Illuminati mina loku maka soba nabantwana singabakhulisa bona ngihamba ngovela inqanga kodwa loku akangitshelanga from 7 years le 4 years le boku right le 7 years le sekuyatshintsha yini uyalamba ngibele istimela ngithi after sisizwana vela uyalamba lutho ufunani kodwa phela mengayeka la sengizolamba phela ngilambisa igazi ngoba ngisebenza ngalo phela angithi ngikhona mina mara wawukhona mothi ngihambe nalo mama esontweni kanti bothi sosontana bokhuluma ngathi athi wena uyazi uyasonta mina ngiyasonta mara uwe wathi ngihambe nalo mama loyana isonto linjani awungicazeli isonto linjani eniyakho like yabona mekezosho ukuthi ngihambe naye esontweni bengazathi la masonto vele siwajwayele izimathi nami ngikhulele esontweni elithize nabo mesifika lapha uyabona bakunikeza nezinto ezigqokayo akubi ukuthi wena ufake lento le ikhala iba yi1 iblack phela like ibana nehoodie yabo so angeke ngikhulume yonke into phela bazongishaya phela nabakunabantu kumele ngikhulume yonke into ukuthi njengoba la isithandwa sami ngoba nakusekebonile la ngifuna ukuthi ukulahlekelwa uyi that's why ngikhuluma manje never bhuti wami mina never ngisaqhubeka nje ngoba imihlolo yonke lento yenza no ukuthi wena mhlamba uka-understand abasekhaya mangibabikela bese sizimisele ngishada nje siqede yonke into
siphume sibe right. Maka wena in a into right isabayo way. ngoba ngisasoloyana elidluyanga sase Kodwa yabona igazi maka leli ngifiki ngibeka nale ngalo leli kubuye namashidi aba athi ngisesikhathini isikhathi sani iso leso lapho sikhathi bekusesikhathini kamampela nasi nawe wabona futhi mesenza into zakho Ngisazothemba mina. kumele ngithembe nasi kamampela manje igazi nenzani niyaliphuza noma niyalithatha kwenzakala ukuthi lo mesifike samenza ngithola ukubona bafuna lona ifavor simsika la simsika khona silithatha ukuthi uvuke asurvive lo angasurvivanga asinankinga sihambe solibeka thina la sibeka South khona Africa, sibuye siqhubeke Moshe. silale hawu izinto za South Africa maku uyangithanda ngeke uphile ngaphandle kwami phela baningi awungeza nginkathi ungilahla uwe ngizoza nasi my love wangilahla ngiyeza awungazi kahle khetha ukhetha mina ukhetha ini bhuti wami nithe nizongilekelela ngizokulanda ho awungazi kahle wasekhulunywa amagama asiyo ana okay ungangilahli la eSouth Africa bayingaki abayenza yonke le nyakanyaka le mina ngiyakuthanda shami wangilahla ngiyeza nami shami ngitshela mama ngiyakuthanda nasi kodwa ungangibulali ngiyakuthanda angeke ngibulale sithandwa sami bengizimisele siyahlukana nokasihlukana sithandwa sami ngithi siyahlukana nokasihlukana kodwa never ngithi siyahlukana nokasihlukani na hayi mina never ngikhona uzobona hlukana you'll see hawe ungono hlukana impela nje uhlukaniswa ukuthi ile nto azenzayo noma no angilala ngisalala ngisa-injured. Akulaleki? mangiphaphama akasekho kodwa uyamemeza hawu amakhelwane bezwa wena akasekho ebusuku ha and wena umdinga ebusuku ngiyamdinga siyalala ngo-8 and then kwamele sibonane ubusuku bonke mara ngikuphi almost every day wena Ngendlela. ukhathali phela ngokuthi njengoba wena mawuphaphamela nje Awu, uphethe lo angithi- 69 yakho sobona ngiyeke bese ukhani uyakhuluma ezibhuti wami ngingakutsheli phela njengoba le 3 years le mangihlangana nomuntu esifeza angisakhoni sengikhona yena owami ngiwani Ayi, phela owami ngiwani hawu ukhona yena kuphela owami ngiwani ngithi mara hayi shem uyayimemezela ungabuza abomakhelwane yazi ungaya futhi yabona ngapha kule side ngapha kunabafana bakhona bangakutshela kahle ukuthi hayi shem uyamemeza No, baze bangifune yena kwabona bhuti wami ngiyamthanda impela muhle ngomkhethile Iyo. kodwa imisebenzi yakhe bhuti wami mina wena awuzwani nemisebenzi yakhe imisebenzi yakhe akayiyeke nami ngathi ngumshini lo wasemsebenzini wakho uzothini Awu. shuthi solamba baby solamba umshini malava Lo wenza ngamakhabheri laphaya. ikhabheri yabona iproducer yonke iSouth Africa nami ngiyaproducer mfethu nathi siyaphila Negazi, akusimiwani negazi akusimiwani hawu phela ngitshela nasefamily yakho bakhona ngeke ngikhulume ngoba asizelanga bona la ngavuka hayi ngegazi nasefamily yakho bakhona engihamba nabo ukuthi ngeke ngikhulume ukuthi abobani ukubona ukuthi ukuphila bhuti lo wami kungcono ezikungcono kenziweni ngiyamthanda yena bhuti wami nayi inkinga yami ngiyamthanda bengimkhethile hawu angilahli bhuti wami never uzulahla umuntu una 47 uzothola ngopho okuthandayo afela la kimi So- isithando sami makayeke lezinto lemikhuba yakhe makangayiyeka bhuti wami mina hayi ngifanayo aweke ukuthi kuyiyeka kuyabuza ukuthi kuyiyeka ukuthi kumele kwenzakaleni phela ngaba ukuthi ngiyayeka uluza mina ufunani kahle kahle kodwa mina bengingazi phela lapha kufanele ukuthi sithengise ama-soul wethu bengingazi ngathi ngiyayeka shuthi ukufa kwami phela manje nami safuna ukuphila malavu ngiyasithandwa sami bengingazi njengoba bengithi umuntu omdala osinakekelayo njengoba siphansi kakhe uye esontweni lakhe kodwa naku sukonake nakho-ke so sekumele ulahle mina-ke manje bengiqala ukuyizwa le ndaba le njengoba mara nawe uyifunile bosawubona phela manje bongaboni ukuthi mhlambe umfihlele yona namhlanje ungayiphi ungayiphila vele bengimfihlele so umekezoza azongitshela ukuthi sekebone ini nani nani ngiyabona ukuthi vele sekukhona and nami bengathanda ukuthi ngimfihlela manje bengazi ukuthi lento le i-wrong mostani so mengizomtshela ngicabange kona ukuthi mengizomluza ngizoba yini futhi ngabo So- ngapha ungapha umema msadi Ngicela- nabo makhelwane bazoyazi as much as umhlaba sowazi manje ukuthi sengenza so ngikho kanjalo Nakho-ke, bheka. hayi angihambi hayi bazongisiza bazongilekelela sizakala ke dad lethi izwaye ngingayibuma makhelwane yibo abantu abasiza umphakathi okay ke bengicela
bengicela ukuqedelela yonke into uyeke le nyakanyaka le ethusayo. Okay, asenze so isithando sami because nalo process ukuthi kwenziwa kanjani nokuyeka Ngizokuyenza wena lokho. uzoba nami Ngizokhipha sona imali sihambe senze yonke into kubonakala ukuthi kumele ngize ngenzeni nokwenzani nani as long wena ungekungilahle uzohlezi lapha phambi kwami yonke into Kodwa izobe iphele yonke lento. kumele iphele mengabe ngizoluza wena Njengoba ungithanda malapha. ah baby yo Manono. Ngicela ke, ngiyacela kini. Ngiyacela nomphakathi njengoba silalele emabonakude bengicela ukuthi njengoba ayiyenza kanje lento nibe ufakazi bami nibe khona kimi ayiphele yonke lento nyamthanda yeze ngizomlobela impela so senandaba ukuthi wenzani hayi akayeke lokhu inyakanyaka le embi ayenzayo abuye aze kupapa. Okay, nami ngicela something isithandwa sami nje basihlala sonke phela ngiyakwazi. Ngingathi ngithi ngisayihlelele ngibukela iTV bathi yini socabanga kuyalapha. Yonke into kubhizi uyalapha angifuni lento leyo. awufuna ukukhumbuza le Like ukungikhumbuza ukuthi kumele ungakhohlwa isithandwa sami mele solungisa lento yeah it's fine. Hayi le ukuthi mocala mistake encane nakho uchitha amanzi bathi ya bayakuchithisa. Ya bakwenzisa angifuni lento leyo. No, ngiyayivuma leyo as long nami ngibona ukuthi uyenza indlela e-right le ekuqaleni sihlangana bekayenza. Ngibona ukuthi semgcini alright hayi lokho hayi ngazotha Okay, ngibe yini nasendlini kube nalenjabulo iwome yasendlini esihlale sijabulile nami ngihlale ngithola phela ngingalabi Uyazi ngiyakupha. hayi ngiyathi ngivale so bengicela ukusho ukuthi hayi umshado uyaqhubeka ngizobola yonke into ngizobatshela ekhaya ngisubika ngiyabonga ukuthi yonke into izohamba kahle as long nje lobusathane buphumile kuye ngajabula kakhulu nganibonga kakhulu njengoba nisiza umphakathi ngiyabonga Hayi bonge mina okay bese ngizongilahla bengizoblame it is what it is before it was what it was. This is your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.